počala so znaščiviteľami zdohadovania na svoju písateľskú rozvojnú drahu, za ktorú hovorila, že mala šťastia, bo bola prepoznata i pripoznata od prvších kročajov na tým literatúrno-umetnickým pláne života. Mne slučajno ucahli, ali думам, že slučaj ne postoji. Ne mogli bi me da sam nje stela to, jak i žabu do vode. I do sveta teatra i do sveta literaturi. Ja še našla u takim društvem, mne še to ozdaljem pačelo, kad sam ostala bovelji, prešli, povedzme, prez ruske slovo i zakončali to zna ktorej profesiji. A ja ostala, a i to ti ľudze su za mno i ne menujem, ali očivisno, že smjerno na druge džistvovali, bo šitski, to ja už teraz môžem povedať, klasični ruskoslovci, co tvorili instituciju od nacionalnog značenja. Ani ne bili svidomi, šitski oni zahabali hlboki šljid u našej kulturi i umetnosti. Hardy Kovačević so znaščiviteľami podzeljala predsopíše i co za nju predstavlja literatúrna, ale i podobova filmska i muzična umetnost. Širší zvid o stretnucu u Ruskim kulturnim centre hodni se opatric u nedzeľovým televizijnim magazinu, a pri povedku o švetoch, ktorý prejk literatúry tvorí Irina Hardy Kovačević, pririchtujeme za jednu z najchodzacích emisijoh. Dobrý večer, Vojvodino.